The cast Dead Man's Plane. Nakubwira cyari Sankara da Premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka kandi bakaba batumye kwica abandi bantu dore imirambo ni inyamaswa bose monsters dutangira iyi nindi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi technology started going crazy haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzaba amahoro iteka ryose usibye ko twari twaribeshye nta mahoro ari mu ishyamba by the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara da Premier Tribes of Europa hamwe na da Premier Sankara dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na da Premier Sankara by the Army of Thieves gisirikare cy'abajura mwitegure and musatsi ngufuri crack tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye ntabwo dushaka gukizwa no kwiba dushaka kuba abanyabigwi just becoming legends bereke polisi ko kwiba ari ibyabo asye aya bas tugiye kucyatuzinduye China Film Administration Portrait International kuna abasomeye Giant Pictures kuna abandi zateguye Sankara cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye Summer yesterday urumva murajya he filime ko nazizanye Ultimate God an era never seen before in the history of ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu tanyara kana afite muri gereza munda kure cyaka kubona papa mura muri gereza ndashaka kubona papa wanje kana kararakaye mitsira rega mu gahanga mwana hina beto fera beto nako kana gato filime no kitangiye my wealth wa mwana ari ubukungu bwanjye haravugaga dutanya muri Denver FC country muri 2025 tariki 3 z'ukwa 10 ibi ni byabaye muri 2025 byabaye muri 2025 Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka. So you is not a man in his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana akurikira amabwiriza usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyara imboye hakunoze n'umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza hari baje kura muri gereza Xiao Yu niko yiswe Xiao Yu Mick wants to see you. Mick arashaka kubona I suggest you better think about it. ndakeka wabitekerezaho Can kill you in 1,000 different ways. nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza Gal's first piece of work for the company. urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. iyaba atari zo Mick wakaba waricwe kera urakenewe rero dore kakana bafunze filime itangira karakuze gakura muri gereza mumvanye hano You will regret it. muzabyicuza iteka ryose bamuvanye jail ni Xiao Yu mumujyane sha haguruka mfite confidence ni se w'umuganga umushaka witwa Mick bazana iminyuru tayari gira vuba hurry up
filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Nizi yawo. Haramuvugiye. Working for them. Ndekera kubakorera man. To be free. Wenda wabohoka nawe. Nabandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite burumwe. very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi muza kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavanamo indwara. is finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Ni amakuru yo gucicikana ku isose company yitwa X Corporation. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the stroke. Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation East Area. Muganga zimbere y'abantu. Life Ubuzima about quality, not just. niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Inize yakubaho. 我绝不让你成功，绝不让你成功。 Amasiko behanga ari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. 老莫，你都看到了吧？ Umva 发明的芯片，本 nakoze iriya chip. 该造福人类， None agiye kurya amafaranga y'abaturage. 却被米克变成了一场阴谋。 Mick yatwibye. 现在 None aha 更重要的，解 icy'ingenzi 除盖亚系统需要 Gaia system igomba kujya ahagaragara. 放心吧， Wigira ikibazo. 研制已经接近尾声， Vuba ngaha iraza gufungwa. 不行动， Mick nta ntambwe yatera. 恶性循环。我们的老朋友 Munshuti wanjye ya kera. 已经在路上了。 Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafi aho hari abahari. The purpose of Gaia, Impamvu za Gaia not only to make the imperfect perfect. turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba agatangaza. Oh no. Most importantly, Icy'ingenzi kurusha ibindi it marks the beginning of a new era. dutangiye sasa new era kubaho kubundi bushya ikindi kinyejana gishyashya. A new era of human potential development. Ati none ikiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be Ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. taken. All the pain that you feel, Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. everything that you want in life. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. 一块这么小， Bishoboka bitera? 太夸张了吧？ Mbega igitangaza biratangaje. Gaia makes the world perfect. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， Ibintu by'iri system bajya kudushyira mu mibirira. 不但会增强大脑功能、 Ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha. 肌肉和内脏功能 Bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu. 来强化10倍。人体还可以实现自我修复，看来 Umubiri tuzadukomereka wirepare. 很快就会成。 Nta kurwara. Excuse me, Nyihanganira nuko bwahagurutse. is Gaia really for the benefit of the mankind as you said? Ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwa muntu nk'uko bivuze cyangwa. Abanyamakuru bandi barahindukira. He's simply a liar. Cyangwa ni ukutubeshya. Actually wrapping technology. Nta kuntu wavuga ngo tekinoloji Behind the machines grasp human thoughts and destiny actually uvuga ko igomba kuyobora umuntu ayoberwa n'imashini hidden cyangwa hari ikintu bihishemo controller. cyangwa byakunda hari ikigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo. 如果在原芯片上升级， Ni original chip 那 cyangwa 么这个终端 wasanga ari terminal 编码人类 cyangwa ari programme ikontorora neuron z'umuntu uburemangingo 被 bw'umuntu. 控制啊！ Ni gute nuza nervous system umuntu yakontororwa? 孙子，神经， Yaba ufite amaso hano cyangwa 那我们 nervous system ikontororowe 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya Always. bazahoraho. Human history has proved Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje that a great wave of progress, twese tugomba gushaka ikiduteza imbere. and only those who have experienced it, Hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka cyazamaze kubigeraho. will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Hey, Yewe what are you doing? urakora iki hano? Hari uwaje aho bari gukorera. Tangira kuba security. Ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Hari wamanutse agomba abaturage hakuno baje kubwira ibya Gaia. Mwanda. Hari uwaje azarasa wa mushoramari wa muganga. Aramurasa kwitama ku rutugu. Mukobwa arimo arafotora. Arangije
afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto uzongerese ntashaka kwica abaturage yashaka nyiri gaya ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze ibi bizaba inshuro zingahe mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana buri seconda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu no mupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Zanira zira code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bale abantu bose tugomba kubakuraho babahereye hose abo twagiye dushyiramo zira device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nyene kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Shall you? Ziyao you. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wamanga bwangambaniye. And how do you expect to make him obey? None gute yatwuba. Perfect machines always have weakness. Ati umuntu nagari machine iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro. Will make him obey. Ndatuma atwubaha. Barashaka Ziyao you ngo bamukoreshe. Kandi mbere ngo yarababahaga. Nako yarabasuzuguye sorry. Ko filime tuyitangiye. Aha kuno sasa. Muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma hanare gendas yitonze ni Ziyao urumere neza kuba wongeye kabona izuba nta muntu urancika ari muzima niwe munyamahirwe uraceka ubu ngubu utafunguwe ra humura tuzongera duhure uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona baramuvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi ni Ziyao you tambura imbunda ayiwe aratangira bayise ultimate code masasu byanyabyo nakubwiye Sankara sinjya mapfunyikira ayiwe papagasi shagucika gereza bari bamukuye neza tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande ye yamuterura bandi ba security bacunga gereza twabonye nyirigaya nawe amushaka kumukoresha bisasu shagucikana amahoro buke arabangutse fata umucanga mu maso cenga umutwe fite speed mu kurasa kwe bonani kimodoka bana migari cyamagara nazanaga hakurya bana mimwe iraturitse izindi aratangira sigaturikije gereza yose tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye Bice ultimate code turore ngoto grenade bazanye nyinshi bari mu desert
asa hakuno kuramo ikiryango naga byitayeho arabivugana gace gace modoka irangije zimwe ziracyayoba bigeri zamumezeho target mwanda kagabo kakomeje imbere bagabo nago bava kwizima ageze aha abona hari abari hasi target mbere y'imodoka irirenga tayari komuteri nayitezamo baramushaka ari muzima kandi agonga inyuma tayari bano bavayo baboneza ko modoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivirayo arangije parika hano neza azana sasa machine gun ku modoka hejuru yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore ya mukuzimu bare ku igisasu bayise ngwiki ultimate code the premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro wasekaga yumva akajwi banza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bite Xiaoyu. I'm no see. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanya no sibyo? And you should know my answer. Nayo subizo byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Abaranzi kumwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say. Ndabica abantu benshi bakunda shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu nakana nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Madamu karakana kabo mugenza mubwije ukuri ati c'est une bébé, c'est toi et moi bébé. Tumwana no wacu n'uwanjye nawe, moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam n'urumuri rukata ikintu cyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabakiri makora. Deba uburyo gica mu cyuma mu ntebe.
umugabo nakuntu yamena ikirahure. Sawa ndakundemera ibyo nkoresha. Reba ukuntu gikase umusatsi byonyine. Cyewe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Nagusezeranye. West area F country. Hakuno hari abahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Saa mukomeza akazi. Hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti tayari. Umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza nava system tangira gusa nkigira ikibazo. Stop the operation. Delete the data. Back. Siba data nona hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Abakanguka. Barakanguka na buribwe. Buryo. Ameni bawo na buribwe. Yabaye nk'iki machine. Kurobwa computer. Tugunya hakurya. Basasu ni bayumva. Irinde mu rutugu wapi. Mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu ibintu bitajya baho muri science. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Mona shaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore yawe uyu yemeye korera wa musugabo amuza hakuno bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. 7 days. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwica abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootinze kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Kagakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyeze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ndi Claire, nanjye mwice killer. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanye ukiramo akantu ka gifaransa ukaba kivuze. Killer, Claire. Umutetsi kuka kuker. Sankara. Hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza mu microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupfa kereka baguponjemo na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Aza hakolonizi yawo yu. Yambaye neza ni wamenya kavuye kurya ibigori. Vuye gereza. Emonini haraho yahereye. Oza. Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Muvandi. 你放过我吧！ Ubone ngo tebo urwo sagera hano. 做线人就是玩命啊！ Ubuzongera bishe mu byago namenya ko tunaziranye. 这差点被人干掉。 Nari nitwe iminsi myaka igeze kuri ngaye wankurikirana. 你怎么又来？ None urangarukiye ni cyane munini cyahaka. 我是一个人。 Wavuye hano afata imashini yacu. 你的意思是电脑？ Laptop yenda yimena. Bahaka bakunde imashini zabo. Aho kugira ngo yimena. Ndagwa amakuru yose ukeneye.
ndayimena bonke 不都行，放下我宝贝。 aho kugira ngo wice mashini yanjye basi mpereza umukunzi wanjye yikunda laptop yacu 帮我找几个人。 haranshaka kunshakira 又找谁啊？ abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere kanyira mutema cyo kanyamakuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru hakuno araba kareba nihanganira gato sizema 哟，这不是叶大记者吗？ niwe munyamakuru y'imisi ye bahita sheni 你喜欢吗？ ushaka kunda ibirori 特别棒。 byiza cyane 我一直啊都在关注你，你的报太精。 rwose wa mukobwa narakurikiye cyane rwose amakuru utangaza ni meza 其实啊，你没 gusa urazi akora ku muhumetso ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi nyakuba sheni 都名人， uri umusitari muri uyu mujyi 跟那些可就不好了。 ndamutse ngusohoye amakuru mabi ntabwo byaba ari byiza kuvuga ngo iyo nkora ku muhumetso w'abakobwa 那是。 先走。 哎呦， nyakuba sheni bebe lulu mukobwa akiri aho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa Marikisona kirayimwambura mbereza telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo 不礼貌。 uvugana nanjye 沈总不好意思， mbabare nyakuba sheni 是陪我。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 七彩以表示气。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko ko uyu mukobwa yafotoye Enoch niwe uri umufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira nyira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari ku cyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye mbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navuga nanjye ku basheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utanazi gute wamaze nkumenya si umurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva umusore gapaga sinashibye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norije barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba muranjyana hende kura ni bwa butaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura Come with me. ngwino ugiye gukora iki Cut the crap. Come with me. wembaza busa ngwino ntaho njye wende kure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaga mwiza witonde nyina aragasezero yazana hakuno ka kanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ Enoch umuzihi iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者， n'umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片吗？ ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya Enoch umuzihi bingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asanga ufite za super server 比 CIA 都厉害。 afite za server ajya gukorera CIA Mercirat 哎，找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za server agize gutya mu nzu y'umukobwa genda komanga ku rukuta hano
akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo. Uru rukuta nuruterana. Bene urukuta. Ateruramo igikadere. Hano arashaka kode. Sangaho lock. Unlock baramuscanning. Verified. Dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe. Dore mu ncumbi ndani. Hadashakira amakuru. Ba Enoch ajya biga ahantu henshi agiye atandukanye. N'abafite Enoch arayafite mu nzu ye. Tayari. Umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch. 我的工作需要敏感性。 umva ukazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane. 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose. 那当然了， niko bigomba kumera. 要有媒体良心嘛。 mu kazi niko bimera. 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki. icyo ushaka kuri Enoch. ndi sure njye nawe ntabwo turi abanzi. niko mbikeka. ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumemukira nabyo ibyibagirwe. arisohokera. kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanye njyewe. kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi. huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga. sawa. Gaya X Corporation. mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani. tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashini kaba ari control ubwonko bwawe. rwose uturayimuteye microchip byarangiye. uba igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba. malaria yikiza. iri ni itangiriro. just the beginning. 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura. nubwo yapfa ntacyo bintwaye. gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa. ubona ko yaragahemukiye. dore umujyi wose uko bawureba. nzakurinda mukobwa muto. izi yawe ukabwira. mu makariti. 以往的固态数据，利用电脑 umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda. 分析全球范围内做出 na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana. yabanje kuba mu kazi ka fake awonshwe. avuye muri wonshwe ajya mu biryogo. makariti y'umushinwa bafite amazina asekeje. hanshwi wonshwe tanshwi. na amazina adasobanutse. barashaka Enoch. naho badasya. kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X. kumbe Enoch araho hafi koko. dore amuhiga naho bari inyuma. zyawu yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us. akira harakanu yamuhaye. shyira ku gutwi ni ka écouteur c'est en anglais. Mucyongereza ni earphone zi mu gifaransa écouteur. yuko mutana na pipo tazi cyongereza kwa écouteur mu cyongereza écouteur. sentire center karica kaca. pipi cyongereza avuga ni macuri. aho yakutiga ni binene biragatsiro. Enoch aratangira amenye ko bamukurikiye.
atangira gukina igitsi mu kagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose na abasore nayo wagaya baragigira tayare gongo ikigabo kirabangutse nacyo bose na abasore yazabura umugabo arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo afite akora kwa nabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza onu rumeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoch box cha Enoch nyuma ye bose na abasore ntago bumva ziyaho uwo bamutumye ugira ngo Enoch anagiye kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite bijya kode batewe na exculpation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasa unyica uturike biratangaje cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira bara beto bivaze mu nzu ringa urugongo bitange ki yinome muzemo Enoch ari mu bibazo Enoch akorera uyu musaza Mr. Mo fata umugozi rutsinga ninga kagabo fata inyundo yewe ambabazi fata agatebe bose nawe uva kwizima mfite foreze nagutobora mutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agacumita gatangira kuvirirana bose naba exculpation nazi yuko nabone n'amasaha make gahita umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri garitsiye zose aramenya aho umusore aherereye baratangira afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic uyu nawe n'umuryango n'abatsindira indi nguri umupolisi tangira kwereka abaturage ahase ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya modoka yako zaje baje uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri Gaya abura gato arabubaka imihanda Enoch modoka muzayicisha munsi cha hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyanya ambutiyeji urumva ambutiyeji mufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyeji vuyemo mukobwa afatiraho tayari
nakubwiye Sankara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana. I don't think that. Ntagariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abanzi. Namahitamo mfite. Source code. Mereza code. An ambition. Niba ari Miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Gicarenze. Didn't make you work against him. Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinyeshyamba kuri we. Source code. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code umurikire. Like working day. Umuntu wapfuye kare byarutanga apfa kujya nyuguye acana moto zinga icuma yirenza umusozi. Bose nabasaza arayire kura X code nyuma uyu nawe atarayibona ayibonye wenda agasasu kamuvaho undamanuka mu mangano y'inakamoto yewe igisasu cyafungutse acinaga inyuma kiri turu umusozi. Kode ariko ifite mu ntoki arashungumuka arifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu 3. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu umusozi urariduka hagashya kantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi komera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirome mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiyemo kumbe hakuno wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuze. Boss. Data shows that Song Chan's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntago ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaya Corporation. Ndebe system uburyo agaze. The famous reporter at the press conference appeared to monsieur. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufata cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibyaga ya corporation ari kumwe na Ziao Yu yakizene ni umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene nashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma we na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisanga irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Nyabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta no kumara abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyane Sankara da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kachirangaye. Wina wakagora igibu. Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora taye ube kuri abana byibwa nkabe bakenyeye matera. Ujya hapa vuba vuba. Ujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Bita cyumfuta inyurukansi iriruka. Zo kuri baba bakobwa be Kigali ubyukira ku mateka konje. Kagenda kabyibwa ngo ndategereza bo cyukenyeye matera. Afata feri modokora ho gatoya. Irirenga. Itakandagira umuriro.
ayiwe turi mu bihombo boss nagahemba to 你怎么又回来了？ kuki waje kundeba 这是中国， buno bushinwa 我们不该出现。 niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano ushimye bikijya mbere ku isi ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we 你 kuki se 为什么要找英诺？ wari ukurikiye Enoch 为了家人， nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye 没想到 ntago nari 我 mbizi 们的遭遇。 ko dufite inkuru imwe dufite inkuru imwe gute 18年前， imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye bica mama na data na nyirakana gato Enoch mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye computer na technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nshaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是性别， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mu gihe gukontorora ko wabaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati w'abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. nkozi ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze Boss, the data shows that Song Chan's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi I have great respect for each and every one, ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese and I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose Boss, boss fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse byiza cyane Loyalty and trust, loyalty and trust principles of our corporation. corporation yanjye niko ikora mpemba neza kugira ngo munankorere neza areba umwungirije kamwite nka manager arapureyinga hakurya abanza azimya amamashini hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? iyi mashini ninde uyikoresha bararebana. Lewis. Boss ni Lewis kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yica washatse. Boss, I can explain. Nasobanura. Na hana senyo. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga kumushinga wanja ku isoko. Yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Mushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe muzehe noke. Muzehe niba arwaye umutima. Afite ibintu nakunanywa. Kume mugangazi yawe arimo aramagara. Zenabi arwaye kat side rubaga mande. 你没事吧？ meze neza ra 在看来，小雨， ntago meze nabi cyane ni kat side yarizamutse. 我的时间不多了。 Kode ya mbere yarifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye amusore ziyawo. Muzehe yikangamo. Mfite kode imwe kandi nanjye kat side imereye nabi rubaga mande.
ubwo naye ninzamukana sinzi 莫先生究竟是什么人？ nyakubamo X 公司前高层机器之王。 uwahoze ahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru. 帮我保管好源代码。 Komeza ufata izo source code zose. 放心， ntugire ikibazo. Zifite umutekano. Atwakura imodoka yitwa Forodo. Hari abazita ngo ni Ford. Uzabikora guzamana ni fana O na rana da. Forodo baparika hakuno. 莫先生， nyakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kuyihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 cooperation tuyishyire hasi sasa bano bamaze gutandukana na wa mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi cooperation zabo bafite X terminal uri afite X Gaia. Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa none aha 去行事。 tugomba kurikira dukurikije situation turimo. Kwa gavanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera sanga aho genda bose bahuje inkuru ko bwabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino X Gaia niyo umukire mukuru X Corporation. Za kuna hawa bakina urusimbi muri casino. On his own. Ndani nawe yahoze muri Gaia ayikorera aza kwigomeka ajya gereza. 很久没见， gihe kirekire tubonana. Umeze ute? 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo mfungiyemo. 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima. 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe. 少爷， Xiao Yu 源代码不适合在你手上， ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code. 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwafite akabunda gatoya 是 icyo nkubwira 不是你跟我说的算？ ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe. Mukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza. 我先生从来不用枪。 Mo ntago ajya akoresha imbunda kumbe wari waje ni umwicanyi yambaye ka mask amusigaho cyo nayo nava kwizimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukira mukuru. Mane nyagasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka. Xiao Yu haravuze barazimutunga nta bwoba. 已经晚了， igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma. Madamu wa Xiao Yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment. Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb. ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe. bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga. bazana hano kimwe gitera imisumari. Muzuru arakanu amuteye kazamuka muzuru aziminyuna. 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na Xiao wa mukobwa nawe yafashwe Mrs. Ye. 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga. komeza tugere injiji. Bogus Xiao Yu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu. bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro
ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electrical chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuza muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imuda ndasaba minyururu tayara kuraho bya kamera bapagas nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bone kirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasaba bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse mbunda arayumva sasu n'umuntu tayari boroboro abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwaza nkimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitaka tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Ziyaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka za amadina n'akana kikoreye machine gun niyo Ziyaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore kwireje dore kandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika yahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsindamo indani ujya hapa nacyo nicyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Ziyaoyu nakava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankara the Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora
guparika nabi. Maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka. Uriho ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi. Kambisoze kivayo kumbe yahindutse. Ndarwana nk'uwiyahura. Ngwino kirahaguruka kiritunatuna. Box bikanu birahindukira. Ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno. Habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfamura sociale mulere apfe biceri avayo. Konzi kudacoma ijisho byagenze bite? Nta kibazo. 25年前 myaka 25 ishize 被带到 X 公司， umwana ajyanywe muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代有领芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we. 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation. 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere. 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru. 把源代码给我。 Mera source code. 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije. 生命和鲜血 ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he? 到了什么结果？ wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira. umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazuza niyo gatatu afite za control isi yose. 3年前 imyaka 3 ishize 共研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu. 必须要3块源代码。 ibyo nibyo ashaka gutangira. hari disk 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka gukora self destruction. 同伴遭到诬陷。 bamwe mu bacu bararimbuwe. 小雨， zijyaho uyu 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro. 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura Gaya X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe bareke babe bari free. tariza kanyanga mu ngo ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择。 hahitamo n'ayawe. 肖博士， nyamugangazi yawe aragutegereje. 为什么又是我？ kuki ariyo no guhitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye. 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe? 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人， nimba natwe wacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi produit za sinyari. muzarwaye cat side rubaga impande cat side. ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande. igihe cyo kubaho cyamugiranye nafite mu rwaro chip muri we. X Corporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka. power grows. Bona uburyo imbaraga zikura. Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye.
nazaza ari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyoni n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera. Abakozi bo mu biro dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare n'akazi kagihari. Gaya X Corporation North Area. Harabari tayari. Kiraho hari uwo yaje kureba. Muganga Xiao. Xiao Yu. Mzee. Xiao Yu. 我是爸爸。 Ndiso. Tangira kwibuka. Se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi. Uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. 我已经是个孤儿。 Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiao Yu. 当年你有先天。 Waravutse uvuye mu burwayi bw'umutima budasanzwe. 很快。 Nakunda gutunganya kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. 当时为你做第一代芯片的 wabaye wa mbere twapimira iriya chip wa mwana we. 之后我发现是不完善。 nabonye rwose bitakunda. 片在你的体内。 ariko umubiri wabaye umunyembaraga. 个白痴。 umubiri wanze gukora iriya chip. 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mike arimo aragukoresha. 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. yegera se. 源代码在哪里？ source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复， ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi. wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanjye ari nkoreraho. 他可是你亲孙。 kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. umwuzukuru wawe ari we mwana wanjye. 知道。 kandi icyo nkubwira. 把源代码交到密克的手里。 nuwahize kode Mike. 放过他们。 ntago azatuma mu muryango wawe ugenda. 没有思想的机器。 arabahindura imashini. 活着。 babeho icyo ntabwo bindeba. 应该清楚。 urazi 这样活着的人， abantu bakomeje kubaho nkawe. 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣。 kandi urabizi kurusha uko mbizi. 了解。 Mike rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿。 bino nabikontorora. 一切就都结束。 merezo source code ahubwo ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo. 他想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu na se n'ibyo ashaka. Xiao Yu. arangije umukobwa avayo nawe. musore dore ngizi nimbuzi yaso. nimbuzi gomana. arangije arazifata. mwana we azi kubita hasi.
nanga zimenya hwi arazisigara isohokera Arza mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari bingi ugomba kwibabarira avayo yitonze aza hakuno wonswi nawe amwicara impande 我怕我下一秒会后悔。 不想。 ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'izindi ntambwe wenda bazakumva 他能完成他所做的一切。 ati reka ngerageze kurangiza ibyo natangiye 不想留下遗憾。 ntabwo nshaka kwicuza ukundi kumbe hakuno muzehe tayari System connection successful. system imaze kwiyesitara neza yinjiza source code ko ari 3 chip zirahura system atangiye kuba successful akira aho araraswa kumbe abo muri gaya bahageze masasu muzehe uhungu yaje kuza muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari muriro Avayo bitonze barazifata uko ari 3 za kode tayari excorporation mukirisa yimarayireba mu biganza byayi azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo tayari chip operation byarangiye. Are you ready? turiteguye chip ya mbere ya kabiri troisième chip ya gatatu nayishyiraho gupimira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda system iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumbe dore hejuru ku nyubako. It's cooperation. Dore buryo igenda technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50 Aziya Europe Australia tayari bafite satellite mu kirere tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane uwa mbere arahwera n'undi arahwera batangiye guhitamo abahwera aho bashaka
azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebe ko ibyo akora bikunda. Tubyo turonkinze birakoze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku stade dore ikirengo kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans une personne. Mon nom est une personne. C'est le français. Mose. Mose ajya ngira chip mu bikuremo. Mu idisona tingira extermino. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruka ibuntu. Abikubisa hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu mutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cya kibunda kirasiba icumu. Ratsa kagozi yakurya. Tayari. Bana kira ku mugozi. Pakindani. Tayari. Kamera zimureba. Abona baritegura. Boss, Xiao is not dead. Boss, Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiao you? Yeah. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Munyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanyije hano. Navuze ngo oya. Kumbe. Ari mu ndani. Dimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yaba bariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyera ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor yo hejuru. Ndaje mukanda wamugugezeho. Yewe. Atajya kunga agomba kurasira. Kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. Inyuma yanjye tayari. Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye no mukorano. Ndani kwa boss muri baratwari ndani kumbe Xiao Yu gisasu abuza gato yakarashika murasiye muri Dead Valley gwicanye kazi gwa boss. Next corporation ndani atangira gucya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized bamaze kubinstalamo zira microchip bivuze ngo bana baditonatinze extermino bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite
nagapfa kumva uburibwe isasu kirabyikoreye mfite imbunda banakabunda katesha isasu yawe tayari arabangutse sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali boss afite confidence kagabo kamwitumi karasa hakuno mu kimashini musoke stop mahagarare get back to work musubire mu kazi ko boss arasu wa mbere sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka nawe naseka kabisi gira vuba nawe genda ukupe extamino bosi So you really are the top killer. kabisi urumwisha nyagatangaza usari cyo numva kucitanyiyunga Together we could control the world. twembe babiri twa control isi What point is there? siyo ngingo bwoko cyumbwira Controlling money in the people. konra nadatekereza cyangwa utabara ubushinwa Understand the mind of a great man. mumve negereza umuntu muzima twatera imbere twembi ari ndimvugo dufite ingaruka z'icyano urupfu We implanted her with a chip. iyo chip twaziteye abantu benshi Her body rejected. umugore we niwe wenyine umubiri waza gukora n'iriya microchip And you know the consequences. kandi ingaruka zizi As for your daughter, kubw'umukobwa wawe rero kubw'umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etaje ahantu atana kwirukanyira gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sitita wa nk'icumi wagerekeranyije etaje ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntabwo bindeba ntiyarwa n'umwana wari yariye ntabwo abuze umukobwa put it writing at extamino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage ndakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. got to tell you, I have already developed the enhanced chip. Hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Niko nawe yanze kuva ku izima. Ukora mu gihorihori. Aramunaga mugarura ataragera nahaje. Mukubitisha umuriro. Biri mu biranga. Ayiwe ahera mu karungu. Ayiwe. Mukobwa aracyagerageza. Hari code eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare. Izo code ntumbaze nimba zizi. Agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode zikora eshatu arazihuza kode zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika ikaba disconnected. Stop transmission. Dore si yose. Umukobwa. System launch is terminated. Irahagaritswe. Irazima. Dore si yose ngabantu batangira kuzanzamuka. Abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru. Nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dore si yose. Yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane. Kiraramu kubisa uruti. Kurabana system ye bayagaritse. Jombe gisongo mu mukobwa. Kakanyamakuru kazi.
sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri tekinoloji ne babikoraga wanswi yajya hasi gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma ngenda bikoze ibyo nifuzaga kabuze umuryango wako nako gacaho ntago nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa nzakurinda ngenda umunyamakuru usanzwe nta kindi kirenze mwese ndabanga yibuka agakobwa uburyo bahuye ryahuye agatabara benda kugwica yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse mubiswe ningo bacyangwa amena ikimashini cyose bosi hasi box taragera hasi mutsindagera kandi kamashini naye rwacipura urazamba barakomeye bagabo bose bari digitalized ntago bareba neza barabangutse reba ukuntu umugabo agenda kick ntava hari bose babaye nk'ibyuma nta n'umwe wumva patege cya mashini mukomye urumashini bose bakomeye tayari fata umugozi arahambira ngiye kumuturaho cyangwa motherboard systems of error utangiye kurimbuka nagisi yarimbuka kubera wowe nagisi yarimbuka kubera wowe bamukomya ngo microchip ijya mu rutirigongo naho bwarahinduka parika nabi cyuma gica mu mutima ayiwe tayari akana kari hakuno ayiwe yaje akana kari kuri etage nta kuntu bahava inyubako yose ni ibimashini gusa mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage amanza akana hejuru nacyaramira wenda akana gakire arakitangira kana kasigaye karira ni kazo biva niyo bigana mudamu nawe yaciye ishene bakana nako imba kazajya muri ruferina ariko aragatabaye tayari mugira ngo alo waje hakuno hagira arangira umudamu afungiye
manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye mugira ngo ayanyu nashizemo. Ndakeka n'agafimero kagenzi bahitaga rya zina ryayo Ultimate Code yari Sankara da Premier nk'ibisanzwe. Abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane. Imana ikomeze bande biri cyoroshye. Aya bas, God bless.